Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngicela kuwe-ke nje ukuthi-ke wenze okulungile-ke ungixhase-ke lapho-ke ucindezele-ke ibhathini lapho-ke libomvu-ke subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke limnyama-ke leli-ke uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ingakuphuthi lezo y'ndaba ongathi njengamanje ngabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba akulethe lona-ke namhlanje-ke laphana kubatshazwa-ke isihluku-ke laphana-ke umfana-ke ona-15 odubule wabulala ingane yentombazane ena-14 ngoba ingafuni umqabulisa phecelezi ukumnika ukhisi. Ingane yentombazane ena-14 iphume ekhaya iyothenga esitolo esiseduze nokuthi uma iqeda ukuthenga yavinjwa ngumfana wasendaweni wacela ukhisi kule ngane yanqaba, ubese eyikhiphela isibhamu. Yabaleka ingane yafike yasho ekhaya kubazali ukuthi ibivinjiwe yilo mfana. Bayileke abazali-ke umama no-anti baya kubo kamfana wakhuzwa wavuma engathi uyezwa. Kuthe ngakusasa waya kulo muzi lo mfana wafike wangena endlini wadubula le ntombazane phambi kwabazali bayo yashona. Ubese ephuma ebaleka nokuthi ngokuhamba kwesikhathi wabanjwa ngamaphoyisa waboshwa. Lesi sigameko senzeke eGlenville e-Western Cape. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi ngene kuma-comment section-ke for ubhale ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke limnyama-ke leli uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.